future is exciting. Ready? Good morning, Babu. The future is exciting. Is sitting right over here, Babu. Eh? The Babu, the future is about to end. Iyan rabina ka Mike, iyan rabina ka Roko. Gotinga moni chinikwa via tamata ke de via select ko Monday fever valley la ye. Kita na VitiFM na slogan. VitiFM e kamidangai kat. So when we're gonna say introduce your name, Babu. This is Babu. The future is exciting. Hey! Look for your future towards him. Right beginning. Kekem do beber na leo vivang future ngai mai. Right beginning. Oi. Orang ni barra takan na to future. Moni chingos do na singa vaka viau. Yeah. Eu na yang we moshi. Iyo. Moshi ni utong. Oi. Moshi ni ulu. Isa. Kakeve mosu moshi. Kakeve mosu. Yeah. I Babu, kepoka moshi. Awa uba madala chiko me. Saka ikaw sabi tu kuna droga kung sa tu kuna moshi na utomo, moshi na ngomu. Me kakuanga ni dhana ulumu, Babu. Moshi na ulung. Me moshi nga na ulumu, me kakuanga ni dha. Ni bango Miss Babu ni manile sumai na esa sabakara. Ya. Ronga chiko. Yo. Iba usa wawale sa. Na ata ni singa mainan. Iya. We. Kung sa chiko nandi no weekend. Koi kota lang ha. Reda tamato ko sinikiri ko yaw. Reda. Ko sa ka singira boss. Ngayon tarong niya ko yaw Babu. Kau sabi tarong ko do na taro. Na time ko sa move ko ibinabuno sala ko bosa chiko bio. Reda you win nandi. Ko sa singi bosa bio ko sa chiko nandi. Magali ko yaw lako business trip. Ngay tini na Prince Charles Park. Oi. Doon ka kami Prince Charles Park. Kona kay kito talno taga chiko na tamani vivadu lev. Iyo. Korna kare via Miss Babu wango ikole sara vivadu sa ikole vivadu. Se ikole lolo vadu. Se ikole lolo vadu. Lisa moshi keda nga. Lolo vadu. Kaya talaga sa chiko na Prince Charles Park. Are Michael ko sabi I'm coming there ko sa ready ko iko ba pre ko sa yale lo be ko iko. Asa mo sa kay kadi. Ibinabuno ko sandam bijo. Are sa libu na crowd re. Iya. Right man gini. Ko sa kila na gauna ko na kadi ko iko. Ko na tuko na be ko yo me mai dur na ring. Ko sa tunga ba ma. Bale ta libu na vivadu retornando vivadu sinila ko mai. Uy. Ngau sikala ko kila magay ko may keli. Ladies and gentlemen, Kishore Kumar, please come to the ring right now. Gay dona boxa sinila ko mai. Odengorio, Petro Odengori. Giva, senga, Petro Giva la mai. Petro Zivoniveba. Lagumay come to the rim once, twice, kilanga third time sa sinila. Okay, we have a replacement exhibition about Babu. Kinawala ko sa siya ni. Bab. Michaeli. Ko sabi tu kuna na bibadu pa pero na tegbu na bibadu. Very nice fight, right ba gini? Exhibition bouts Ngai chinia nga last fight. Ba pausa ke wango binong do sing gonna kickboxing se boxing. Ni rusa luba na baba na. Uy. Ba sona sa tamata sa chiko academy ta daga chiko na Adaba MC chiko na magani? Ring announcer. Go da ka chiko Michael. Iyo. Daga ba binaka rongo rongo rama. Rongo na burubur. Rongo re. Samber na main bout. Koko sala ko may bio sa boss na turango. Kau sa kirikiri yo. Koko he's the director of the promotion. Acha Michael dona 7 sa baro daka nandi? No, we talk about boxing first. Nene hausa kila. Iya. Another 7 tournament in Nandi this Friday and Saturday, the Matintar Sevens. Oye, daka nga na banwa kitole izar vivad. Kinda urmani mechuk nga lestar sevens ke lestar limay na. Right ba gini? Acha but anyway. Koko sala ko may bio sa Kirikiri. He's the director of the promotion. Koko sa Kirikiri. Michaeli, koko sa biya Kirikiri. Na time sa introduce na main fight, the main bout of the evening. Kuya sa raw da ka ba?
Obango sure. Ah. Koi ko me sambera la ko na boxa ko nang sulevi ko na mic koi ko la ko iloma. Ah. Bapre bap. Ngay tukuro mo tal na time ko sa kita kana sa introduce the two boxes. Si Mary introduce na boxes. Ausa doon ka sabi ba vina ka na boxes. Ni sa tereni ko kuomay. Hindi na. Ira sini tereni ira bakilang alo meniring. Nung daw boxing na Newtown. Ausa chiet mani chiet agyo to. NTK. Pinaka babu. NTK ira bukid no katung. Awango wakawa. NTK sinron wango. Kino to kala green Michael. Newtown Boxing Club. Ausa wango Newtown NTK wakawa. Kuni va mando tekiao. Bap re bap. Gay vango sa don noka vango don. So simber manani vivano sa noka. Gay lako mai ko na MC ngo. Woker ke be mai. Ladies and gentlemen, I live in Canada. Matay ni ka. Uy. Gay dambe chiko liubango Donald Trump. May sarsar. Santa Bichigiliw na ambassador may America na. America. Uy. Gay bango, I'm living in Canada. School boy in Fiji. Now I live overseas. Tamata ba may overseas go. Bata ki natamata kilay buro Buffer Michael. Michael Buffer. Michael Buffer is the number one ring announcer in the world. Koko sando tukuna nga 5 na bosa. Let's get ready to rumble. Na time ko sa tabuta wachi Michael Buffer na let's get ready to rumble. He's being paid Babu 25,000 to 25 to 100,000. Baname iyo. Ni ngai la ko mai ko na directan go. Mi devo sa maya. Bangarat 25. Bangarat 25. Ba, pero gay Canada. Gay vango ko. Ladies and gentlemen in the right hand, the red corner. Representing the batu ko na Michael Joseph Kwajo. All the way from Ghana, but carrying the blue flag, representing Fiji. From the boxing club, from the Uptown Boxing Club Boxing Club Turaki Suba. Weighing in at 108. Weighing in at 108 kilometers. Kekele na crowd. Sa time sa kekele na crowd. Iyo, time sa kekele na crowd ko sa singay kinda matanga ni dala Gamo nga crowd, ay so bosa vete ki koya. So bango, ay sini mai kilo sini mai dia matanga. Singay bango koya, ladies and gentlemen in the blue corner, all the way from Ba. Sorokamba. The son of Savanada Naliva. Sangay! The son of Filimoni Naliva. The son of Filimoni Naliva. All the way from Ba. Heavy with the Donaka Vamadaloquia. Weighing in. At 104. Gay Vango Talo 104 kilometer time. May kinadando ba? So na bulang ilang may dami chiko ang ubangor to talaga lang may kanila mando. Mando ayo kan. Matanggal style bango na. Ko sa buro rongo dento na boxa. Ni 108 kilometer. Siya simber ba kan dua. Gorembe kan di sabor sa kana di ba sanan ro ka. Gori saranga na boxang ko kaya naturang kena marama na kena bimbi 108 kilometer ang baleta nang una lusi kina ya na vivi na fast like that. Red man gini. Yeah, first of all matanga ko sa singam sambera rongo na ring announce metu kuna I live in Canada, I was born in Fiji. Who wants to know? Wala isabi kilana. But babi na binaka mayro to na official. Right. Fiji kundi na Miguel? Fiji Boxing Commission, Mr. Bulitani and all his Lale Nabalib na Garabitabi Riri binaka na nungu karua talang angori kundi na mo karua promoter
Oh, Freddy Chan. Vinabalev. Boxa vinakakeve. Kung ana last fight. Iya. Kakeve set vinakatu. Ngayon ko may ko na kay Canada ngo. Bapre, 82 kilometers. Tamata keve sa simadala tu. But anyway, my Kelly, gay bangara damgo sevens na madango. Iya. Zakay be, ada pa na. That's the question right now. Oh, acha. Ibena rara may nandi, ano ba kayo durikin na sot sa telefoni matintar sevens. Korto mana asa sa mga sa text yung may na sanitaro. Korto sa text may potua may ba one text here from Kennedy Avenue Nandi. Do tala na text ngo may navua nailangam ba. Nandi. Korto may text naman ni sanitaro. Pati ki ibena banua may na mana esa sa mga korto sa text yung may kina. Gosa barong ochiko ira na boxa. Iya. Ira sa relax to my Nandi. So sa badi Manila style so na boxas may sab. Oh. Ira lang may. Yeah, ira sa fit da. Iya. Manala irang galom beka may ira. Ira sa fit sarang. Nisa ando na viva do bango sa karoko nisa uchi bango na viva. Sarang kay ngol chumo sa na dorbo. Au be challenge ta ki kana champion ngor mera ngol may na. Oh ya, au nanu mande renang ngol sa man ngoni turang. On dambe tongor me sa do ver na challenge Dengue lele na kadbe kini 105 kilometers Sana introduce te ko. Ngolo ga 300 to 400 kilometers away. Talo man da be korto na boxer sa barong ko ng korto na boxing official but ki ko na no mu directa ya. Ko la ko may Canada ko na viva do za ka ko ibe isuba. Ngai sini lako ni ko na mani boxe ange to ne ko to na toranga me ko na somita gi talo man ta ga man na kangore ko ngai ko kasal ko ni na sal non dinaro ko ko le sara viva dui ko san dambe chiko sa singila ko may na boxa may balangi ko sa sakati ba ki may banaring nangonongo ko na turanga kan boxa do me ngolo may balangi sa sini ngora mai na buku ni to mati sa pangkarai chugo into na replacement ke paka indua chugo sar chungo e vira kata me so mi te ki ko me ngol so bani na changing room ko sa ngole ani sa le tu kuno sarano na itu ko ya o ka ngono go bi baldu ngo okay set solvi ko nang galilinga solvi ko torse se baba everything time sa chugo na ring Sangeta kana introducing of the two boxes. Ladies and gentlemen, let me introduce to you the two boxes. Fighting out from the red corner. At Kunsarana Thana all the way from Toka in Tailevo. Satu kun non record ni Vivadu. Vivadu wati vakatini. Nruka vakadiwa. Ganga nga vakandua ni waran game na kenesa. Hey! Na record nga ni Vivadu wati vakatini. Nruka vakadiwa. Ganga nga vakandua ni waran game na kenesa. Awa kami lusi kede nga. First time in the history of boxing kwa umengay rongo da nindua na mbimbi sendua na weight nindua na boxa a kilometer. Fighting, ladies and gentlemen, fighting out from the red corner, all the way from the Uptown Boxing Club in Suba, Joseph Kwajo, weighing in at 108 kilometers. Natay mo ko sa tukuna mo sa crowd sa react mo. Hey, dala. Ko sa sige kindare. Second time ko dala sendo no ko may Canada. Second time ko sa announce tale na sabi na liver's weight. Somebody was tale na kilometer. Ko na may something wrong somewhere. Kaya ka na biwa dungori may nahingatok. Matanggali wasa baya ko nakamo kay turun na turanya. Hilang. Yo na sangay may chinitu na viva do levo ni Joseph Kwajo pataki sabi na liva. Kay sinsol ng belich. It was declared no contest. So sa sinsol ng belichi kinabala se vacant kungango ng belichi ka rawa viva to ka. O Joseph Kwajo pataki sabi na liva. Ang sa taracho ko ng belichi ko.
Oi, Ausa taracho. na village. Sangay toro sabi na liba na. But Babu, kung ko sa saraba chiko na bibado, kung isang doon may solibo ng village. May sa solibo, fair and square na liba. Na liba? From the first round till the sixth. All the way, naliba. Sa rua 2 anyo kwajo, rua mayo kwa. Sa long time guys saraba talento na bibado ivici me to. Siya nga tali ni Manito sumur na turangan ni Bango. Nalib. Kitongor. Isang kay toro na liba na microphone ko kasangay boss ha. I want a rematch with Joseph Quadjo. Quadjo, if you want to fight me again, let's go and fight in Ba. Binabalim ba? Nailangan na kamay. Binabalim. Bato bahay. Binabalim. Oh, yo. Na Babu the Meme, na makay na singa ni Mataka. Veto ko ni kay Vodafone. The future is exciting. Ready? Hey Babu, kau na mga nabibado da ka na ring. Kau saan tambi chiko na side of the ring, kau sare da nabibado sala ko may tumbare. Ari, kuku daw sa taka mo nangune ari. Singayaw bidangan na short jab tungaw. In the rule of boxing, Babu, na cornermen supposed to be only 3. That's the rule, eh? Every cornerman sa nandun merito letulo. Kau sa rather na time sa lako may na cornerman korto may na cornerman ni Joseph Quadjo. Kau na numa the whole village coming, re? Kaya na kay abika madala dapat tegbukin akan sin kila kita reidanga. Kita santambi chiko na corner ni Joseph Quadjo. Na lenga Babu balita ni sa sisi saranga na lomani ring. Sa slippery, eh? So korto na corner ni Joseph Quadjo, they telling Quadjo, don't fight. Kunibibado, come out from the ring. Ni balita ko komplenta ka chiko na baba sisi. Ni vida nangona ko lutu. Lutu saranga? Kwa lutu bagalima, eh? Lutu bagalima. Cha sangay na issue ang balata na sisi ni ring sangay tukuno ko may luba no na baba. In the rule of boxing, sangani rawan ni barefoot ndo na boxer. You have to wear the baba. Kagor mbay na tambang ko sa sini baba. Roke sumbunga Michael ya betu ko chungber tan office me sumbunga na rara ngi rambal kay ka. Red bad kini. Kun la ko na ring. To se na ring me bitungan ni la rambal tungan na rara. Red bad kini. Sangay rara le Prince Park Road di wa ngi rambal kan ka. Goal post to goal post. Joseph Quadjo and Naliva are still working it out. Yo kaya na buno kaya looking on a viva do itumba. Sarato kaichken non cornerman ve Joseph Quadjo. Don't fight it, come out from the ring. You're gonna get injured. Gai kona turangan India kwa la kodake. O kwa sabi na kata me coach Joseph Quadjo maira. Na time mo kwa la kodake do berto na security ni South Pacific Boxing promotion. Ko kwa sa toro na Fiji Times like this. Gai fold mata. Metotova da dona stick ngai moko na ulu na naturangan ni. Kode sa moko ko yare? Security. Security korto sa andra pa chiko na boxing. Koko ngai moko na ulu na naturangan India ko sala kodake. That's where the thing started. Korto keda na kona ni Joseph Quadjo patake na security of the South Boxing promotion sa kita kana bibado. Not the corner of Naliba. Acha. But anyway, like my visa vina level na visa may taroba na. Next time kira me lebu na visa na. Lebu na security kurti. But vina ka baka lebu may Kelly. Kau na no mga Babu na spectators sometimes they come and watch the rugby they very well. Kau ngay reda na bongi ni Bagaraway. Boo! Korto na spectators times are watching the boxing very very wild. Korto kadi bosta da keda na. Very tale ko yung. Na dapat korto sa bosa bi promote me money back ba India korto sa bosa chikul. Paisa lao Lautaro paisa. Are promoter sa ali re. Promoter the money already in the bank. Nakabaliw.